Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Keyboard penyak distrik Jangka West Jante Hills gilapan kreak pha baniale persyak ya ka jingwan poi upnyang coronavirus sepok distrik. Habe keren bat u Deputy Commissioner ka West Jante Hills u Garot LSN Dyke ulit hu bagi board distrik kemishim la kensting ya kani bat gilapan kreak baniale persyak ya ni upnyang coronavirus. Ulit hu banakaliang ketenat ka koi ka kya kala dep ru ban aji kai ki doktor ki nurse bat gilapan dep ru ya ka mock drill haki jaka sumar haka bayday bat kumno bantem ya uknyang coronavirus. Ngakot ya ka jing trailang jong ki ba tang na kaliang jong konsorkal kumangalit hu le persang ban le ki bentag bingdai ben le dai kan namlong ka bajob la ki ba ki ya trailang ngila kerpat khamtam yaki wahe chnong nama ngitip ki don ki bahieng basem ki don ki khon ti ki jongi ki ba la ban lech ki wei pat ki ri la lech ki wei pat ki state jong ka di India jongi ki bang ngitip kum kita ki infected countries la ki infected states ngi don kam ga jeng kerpat kolong gitu ki ba wan ki tu geceka kin report yala de but kan don ka jengta bakin le ego to ka home isolation yakane let's say ka jeng long briu ki don ki bakwa ban nyai lach nga katpat ki rang ba snong badon hapo ka district baki ru ki sobha ban sim khia la ki tep kum kita badon ha snong thau jongki kin pentep yangi bat kene nga buru ka jeng kum ka jeng bentep yaki long song snong hapo ka West Jante Hill districts ba kila ban tip chengi lang ba ki helpline ki ba ngila bu kila ban phone back to helpline jong ka state 108 jong ka district helpline de 1077 bat jong ka surveillance district surveillance unit udai number riu not khandai riu khandai lai weisan bat kila ruban pendap online how to ba kila ban page naki website jong ka district ru labu ba ngi online self reporting portal uba kila ban type meklaya online.gov.in/covid ke distrik lengba jong kineki jaka sumar ke ba dei jong ke sarkar bat kumjuru ke ngidon hang na juai kene ke private ke bangitip ke doktor non mantunel hotel itu kila long ke ba pengkrea ban te lakam ban tem yo nyuk nyang coronavirus kumbaka long mentah ni don lightly hapo civil hospital yalong but atli hagne ka prai biat commission hospital ke Dr. Norman Tunnel Hospital but nila isu ru ke instruction ba kandon ke isolation bed habaro ki ke kawai habaro ki CHC badon po district kidon arbenta ke wei bedai bat gitu ki silinder oksigen gitu ki kum kalong menta ya menta gidon bedai bat kini ki benditon ngimpat don kena nem step idang don ke video conference bat ke health department jongga state bat ngiliat hu ikine ki jing don kam bat ngile pentip siki digital bat la community bakine rupin sa penbiak yang mentahi baya kini ki PPE pedai hi itu batrai po hospital kita gibiang hak jeka sumar ya ke kolong menta ya mentahi ki labiang lot hang neh biar kidon al benta ki doktor sebadai kita ngila penom ki general kat kom konom skila don ki doktor haki CHC bat PHC Henry ngidang don ni ke jing don kam ki doktor spesialis kita ngidang don ke jing dunah district ke bangidai bandon ki CHC ni pat don ki spesialis baru ki CHC
apo civil hospital ki CHC PHC kila don ki quarters ke bagi doctors bat ki nurse kila bat sa ni layak kren hai kene ke meeting ki bapher kumbang ong mene la kila dap jit igi ta lai teli la ki ba ki petu ba kene kanom kta igi to gi pai ba ban wat jing sumat kene kalong ke jeng pekre mentah lai ke don ke jeng temu ke jongi ke ba lada ke jeng pekre ke ya chai bangin pelong ke to ke MCH ke pengitip pemut ke Bill Hospital Barem bangin kre itu ki isolation ward hang tai hapo Bill Hospital Barem ke badan hajuai hadu mestep bangi don ke review meeting ke ba yatu yang po hang na po West Central Health District ni don jispa san kuai ngot ki bala register control room trong ke health department ke don ha po civil surgeon lene ke office trong DMHO ha po lat lepo chuai dan rei ke jong ke district control room ngibu hang tei hapo DEOC lene kata ke District Emergency Operation Center ke badan hapo menthong ke tugas sajan ke melayo ke jingtip kemut ke jingtip kemut umdei kata ke jingtho andai nyo sneu ke don buya pun tengila pha ikene ki sub inspector jong ke supply ban like pentikna like pek kita ki mo kata ke jing ayat ong kejing keren bagadon kejing pengkiudot bat haga juga poru da kejing tho ngala ai situ gidilas bakim dei ban sim kabu endrai hadu menta da ka complain formal complain nyampat yo bat la don complain ke ba la ban tikna da ka lieng jong ke admission ni sim khia bangin pen sitom kat kum ki don jong ka ai na ka lieng jong ke district administration kat bat ke health department kham tam gane ke district surveillance unit kala dap lek sibun gitu ki missions kumbalap ta da ke sarkar kumba ni la ai hati jing pentip pembagilat hai kubol bat kiwe ki don ki ai ki ba don kam ki bangila dap le ki ban kong long bangila dap Glus ya ketua LCS ICP ketua badan hadauki ketua ngiladap Glus nangta ngiladap menteri kamu itu ki atli ki Jakarung interstate border ke wei po sapai ke wei po khanduli nangta kita porok ki komen baga sarkar ke aingi gitu ki advisories kita baru ngilapan rekam po ke distrik ke Jongi. Nak liang jong ki CHC PHC ru ki babun ke deble ndai ki bah khmat na kwa ban yetu ulong ba ya ki medical officers baru ladap pendap ikut training kumcu ru iki staff ki batrai hatu ki CHC PHC ladap ban le training ke wei pat ke badon kam kelong baya kita ki mock drill ki don ki host ki neki health center kum ke nartiang ki la dable ke mock drill nang ta men chi bajesteng jong ga ya long rup la dable ya ki mock drill bat ngila don ye gitu ki tarik baphe blabu ba ka wei ke CHC PHC ki dai ban le gitu mock drill kebamut ba lada don gitu ba yo mok tu ki ba don gitu ki symptoms ki ba ki wan itu pistol kumno ban treat ki kita ladap ki mok la le swa ke persang lamba jong gitu ki dokter